Jesus de Quagga. Renato com um grupo Resident de Deus. Volume 3. Mr. Beck Produções. Olha o pecado canaju yang é cucu Nemanaju Ikuru cagu Inarida yang é cucu Nama inyuma Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo. Tore pecado canaju yang é cucu Nemanaju Ikuru cagu Inarida yang é cucu nama inyuma Kristo ni jatore aingake ga Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo. Baca aku menyuara cengong Inggris apa? Di skatol kemai nya dikuai tertupan ah. Baca utak aku menyuara aku mendajang ngemak ke ngemak ke kenal ini tupan hari ore dia jadi aku menyuara kena hari yang tikuai tupan aku ngone aku nama ter agak kering ini nama ni sama fang aku ngone aku cerita aku nya Tore pecado canaju yang é cucu Nemanaju Ikuru cagu Inarida yang é cucu nama inyuma Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo. Tore de pecado canaju Ikuru cagu Inarida yang é cucu nama inyuma Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo ni jatore aingake Inarida ga Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo Inyemakani icatai etore aingake ni ja Kristo. Protagonista Leo